Enshonga eretira abayedima neyo kurondera itaka rya gavumenti byapa eryagireho abatura kandi mazire emyaka 5 omu kanso. Nyowe nanisha Mr. Speaker kwa kuba buriyo kunda kwawe ngo kweyendera ukiko aba kuba ntishasha nyowe nanjyangu kanso ejemerezibwe deno natawunikira aba kuba tawunikira ko witu nabasa gukora umurimo gweye konka aharake nahoremerwe nkomuntu nanye okugerera aitu stamiraha turihira ngabe nisaba Mr. Speaker urukiko turuge mutsorita. Bwa nyuma yo kushaba kwa ba kansara speaker niko kwemereza kansweji. Urukiko rw'izobere twarwemereza twajyaninga kanso until further notice, until we get what we need. I can't be specific kugira ngo it will be on Monday or next Tuesday. Only when we get what we need, it is when we shall held another council or handle the issue. Itaka erukugambwaho rushitamirweho etawuni ya division egi hamwe n'endijo myanya kandi Johnson Kanyomozi nashobora kuba rutungere. Tukubahereze kunaka kuzubahereza nabandi baguza nabandi batungira advantage yo kuteka muki ebyabo. Konka itaka ryo bakabare bahire bakoreho development. Well, itaka narhango as now tinka kujantene ringana riti konka I can tell you okurga division ejo ko kujireba ezesbon eje town mpaka kuza kushika harao ahirwa rahiri okugendana n'eryishomero ryo mpati yitu konka you can imagine physical planners kubagire ku planning batwereka ka area kubakoreka munaka ka offices bagaraka batwereka naka area akitwine ngunaka ka area ka ruhirwaro kandi obwe haruhe emyanya endijo. Okurigera hari Johnson Kanyomozi bamwe bagerezeho kugaruza itaka rya gavumenti ero batwireho bitu baremesubwa abakozi ba gavumenti. Nyine barha Reverend Father yahandikire akwenda kutugarura ki itaka ryitu koko umuntu nahandike barha nkeji ajahandika njiji resign ne barhaye nuwe yajahandike natugarura itaka konka tekinukurati bahabangire kukwata itaka ryo kurukora ki kurugaruza konka burubutu kwatwine step yitwaza taking hagire cyatu blocking step komaho so nitwe twenda tube bamwe abarugumana bajyangu itaka rya har karibwa netwenda bajengu bakarwanirira konka ryakora ki ryarimo. Kanso jetake dimere town clerk abanze no kushobora okwagerezeho okusya enshongeji omuro bakamabi. These land issues have been here for the last I think 40 years. And my feel during my time eyizire ebinko zire nibyegambira kandi bikune byo barita namba gamba twatasana gukora. Gasha kwa Timose Mushabi.